turcos que nos está haciendo foi el contenido de la historia y también lo cual que nos vai apresentar, está sendo aqui com diferentes temas não, nos vai focus também riba em diferentes temas não de país. Dus, por exemplo, se botar papel over de civil rights, a temporada de civil rights aí na 60, a passa em costa na Kosovo, então me vou imaginar mesmo que nós está bisa, lo qual que passa na Kosovo, por exemplo, aí em 1969, onde é origem tá, onde coisa começar. Ela começar fedia afschaffing slavernij, pang e respect tabata e tema de 69, pero nós mira que a pobreza, tudo as coisas que ainda está dentro, depois da esclavitud, não a melhorar bastante até culminar na 30 de maio de 69. En teorie, die mensen Kosovo, de leading die verhaallijn. Dus assim nós está sendo, nós não trabalhamos assim maneira nós temos expositie hall que tá Aruba assim Kosovo assim Semar assim não, nós trabalhamos a história de conteúdo de verhaal que nós trabalhamos conta, então para cada de isla de cada país nós mira que não a agregar, porta tem já 2, 3 islas pareu. Betingu tuma e tempo para boa que assim nós fazia também com na Verzetsmuseum ante la trama bom mês. Dus ora papi over die contractarbeid por exemplo, bota mira e verhaallijn die in die Bombay kon na chega Java eiland kon na transportar na Suriname, mesmo coisa que in die Indonesië die Java na a Javana na abini Java eiland por na Holanda kon na Tresenang depois die afschaffing die esclavitud na 1863, Holanda a decidido que não estava buscando, em vez de buscar na África, não vai buscar na Índia e também na Indonésia. Dus assim não pode mirar o conteúdo, lota é driving force dentro. É mais chiquito, mas é nota menos importante. Ayer mesmo nós visitar a Biblioteca Nacional na San Nicolás, caminho Renwick Ronimo a dar uma apresentação de tentoonstelling, uma exposição que não tinha chiquito, pero tanto conteúdo, estava assim empowerment, estava assim bonita, então mais bom poner na nós, que a coisa inteira nós vai querer pensar ribe a exposição como a mira ayer tarde na Biblioteca Nacional aqui. Dus me quer que tinha custo tapar-se chiquito, pero é hobby grande, por sobre é custo que te ave nos por identificar nos mesmos com a história como na apresentei. É sempre juist o poder de a história e arquivo que na apresentar a nós. Mas é bonita mesmo. Heel veel kennis bij de mensen. Ook de regering die 1 juli tot nationale dag heeft gemaakt. Je merkt of ik praat met wetenschappers, of ik praat met kunstenaars, of wanneer je spreekt met mensen van het Nationale Archief. Heel veel kennis en kunde. En ook een duidelijke mening. Wij zijn een netwerkmuseum. En in dat netwerkmuseum zie ik dat je zoekt naar die samenwerking op een gelijkwaardige manier. Ja, waarin wij wat komen halen en ook wat komen brengen en vice versa. En een voorbeeld daarvan is dat wanneer je een tentoonstelling hebt in Nederland en het gaat bijvoorbeeld over Aruba, maak hem samen met de Arubaanse wetenschappers of museumdeskundigen. Bouw hem gezamenlijk op, maar maak het ook mogelijk dat je hem in Nederland kan zien, bezoeken, maar ook hier op Aruba kan zien en bezoeken. Van de mensen, voor de mensen, met de mensen. Het museum als zodanig wordt gefinancierd door de Rijksoverheid en door de stad Amsterdam. Daar komt het geld vandaan om het museum, het Slavernijmuseum, te realiseren. We moeten niet alleen praten over geld, we moeten ook praten over kennisuitwisseling, kundeuitwisseling. En ook horen en voelen wat mensen hier willen zien, willen voelen en betrokken zijn. En dat vind ik een inspanningsverplichting. We zijn nu een paar dagen hier. Ja, ik heb Aruba geproefd. Ja, ik heb het nog niet als maaltijd gehad. En daarom gaat het om die continue ontmoetingen. En dit is slechts het begin van een goed gesprek.